Shalom mahubata haganupan. Shalom Bapa. Shalom. Shalom Inang. Shalom. Ya. Shalom nama poso. Ya. Iha tahun hanami selamat datang mahubata haganupan Bapa Inang. Sonai age nama poso. Nah hadir iga rejaon lahoman dihuti ibadah bani sadarion. Sonai homa hasomanami naman dihuti ibadah melalui live streaming channel GKPS Padang Bulang. Sonai use Bapak hataun hanami selamat datang mabani Bapak Pendeta Jontor Simat Situmorang nah sihol mengidangi hita bani sadarion. Paima imasuki ibadah ta ase sapahita malobe hasomanta. Na isebelah siamunta atap na isim sambilota hataun hitama selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Perlu do ipatugahan nami gorani minggu ta aima minggu jubilate namar arti aima mar olop-olop ase mar olop-olop mahita halani naibata dona mar mahani hita songon topik ni minggu ta ipar mahani naibata do bangsani na ibo banhon pendeta Dr. Jontor Situmorang ase dasma panorang nihita masuki hita ma ibadahta martonggo mahita bani ianan tabe mangindo pangurupini Tuhanta aseboi ibadah tahun mardalan ibagas nadear anjaha boi inikmati hita boi jalo hita hatani nama dearin pakon isombah hita nebata marhite puji-pujian anjaha lambin marmulia magorani Tuhan Yesus Kristus. Martonggo mahita. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas gorani na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apaton din na pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Pinuji man na bata bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus, nadop manubukon hita padua halihon, domu hubani bagal ni idop ni uhurni, marhite parpuhoon ni Yesus Kristus humbani na matay. Asa marapangarapan na manggulo hita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Jehovah nadop pamonangkon hanami humbani kuasa ni sibolis pakon hamatean. Marolop-olop do hanami memuji goranmu napasingin. Bagal tumangdo pambahenanmu, mambahen dihut hanami parsimada bani hamonanganmu. Janah panean bani haguluhan nasadokah nidokahni. Tonduimu napasingin namar maloy hanami. Ase lambin iida hanami haluahon na humbamu. Janah totap hanami marhapor sayaon hubamu. Hubamu ma isombahkon hanami, olop-olop apa puji-pujian nami panaurang on. Sonai homa sadokah guluh nami. Amen. Hundulu ma kuria. Patut dohita mar megah-megah. Mandoding halani Yesus Tuhata naga berupeta. Mandoding mahita. Puji mahita Tuhan Yesus parholong ita.
Doding ta haleluya 306. Ayat sada da subani ayat 3. Kon madirikon ibagas Tuhan sonan uhurkon mangalo-alo parohniin gok bai holong nido golukin doding ha ayat ยับไม่ตะจงจงbertonggo mahita sapot kon hita ma dosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata bapa nami napasing anjahan nasangap doham namangidah terus das hubagas uhur nami. Ham do napatubuh kon hasitongan hapitoron apa hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi seng ihaholongi hanami ham humbani gok ni uhur nami, humbani putih ni ate-ate nami, humbani gok ni tondi nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Goluh nami seng romban hubani hasitongan, hapitoron apa hapasingon, nadop isuan kon ham ibagas diri nami. Seng terponop kon hanami dosa pakon palanggaran namiin. Ay talar doin haganup ilobe-lobemu. Sonari roh dohanami hulobe-lobemu mamboan haganupan dosa apa hurangan namiin. Maidok ma uhurmu benami. Sasap hama dosa namiin. Suruh hama tunduimu hubagas uhur nami. Ase terbahin hanami membelo si ham ibagas hapitoron hasitongan pakon hapasingon. Asibui hanami marsimada bani hagaluhan na sedokah ni dokahni na binagahkonmu bani segala na porsaya bani anakmu Yesus Kristus si paluah kanami. Amen.
tangar anjaha hapor saya hitama hatani nebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Para hidup niuhur anjaha pardear layak do Jehovah. Nanget manringis anjaha paridup niuhur bagal. Seng ibahen hubata romban hubani dosata. Anjaha seng ibalaskon bata romban hubani hajaha tonta. Songon hidup ni uhur ni bapa bani ni ombah ni. Sonaido hidup ni uhur ni Jehovah bani sagala nama kabiaraji. Ibagas holong ni nebata doma isasap hagenup dosata. Halaniai pataridah kon hitama tanda-tanda ni perguluhan na bayu. Hasangapun ma bani nebata ibabo. Amen. Hundul ma kuria. Bapak Inang isedo si parmahan nama dear bani goluhta. Aima naibata ibagas Tuhan Yesus Kristus. Tudu ibain na lambutin, lau pagoluhkon tonduhin. Mandoding hita, haleluya 127, ayat sada, pakon ayat 2. Ibain do tondui husio, baidalan hasonan. Doding konhita ayat 2. Riap meta jongjong. Saksi hon hitama hapor saya ontain. Songon na sinang sihon ni haganup halak na persaya isap tanah on. Au persaya bani ne bata bapa. Parguguh na sota rimbang. Namano palangit pakon tanah on. Au persaya bani Yesus Kristus. Anak ni bata nasa sadain Indo Tuhanta na tinubukan ni si Maria sangganape haliapan marhite tondi na pasing na manaron na parangit bani panorang ni si Pontius Latus iparsilangkon mate anjaha etanom turun hunaguri toru mulak manggolu kumbani na mate bani ari patuluhon naik ku surga anjaha hundul isyamuni na bata bapa pargogoh na sa tarimbang in
Unjay ma ia mulak magira. Laho mangumi halak na manggolo, pakon na dok mate. Au porsaya bani tondi na pasing, bani kuria persadaan na pasingin. Persauran ni segala na mapasing. Bani hatasapan di dosa, bani parpuhon ni akula. Pakon bani haguluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Hundulma kuria. Sadokah Jesus nagabe hasomanta. Iparmani Jesus do hita. Halani hita do biri-birini. Itogu-togu do tonduita sengbe marmara hita. Mandoding hita haleluya 137 ayat sada 2 pakon ayat 3. Ipatududo by hasonangan in iiring-iring Jesus mardalan laho hujin doding kon hita ayat 3. Paima itangar hita ting-ting. Tangar hita lobe vokal grup Bani Bapa sektor 2.
oh Tuhanku, pakaian layak, tatap hanami inopamu, rodonuan ulowemu, marsomba marpangarapan, saot mahamban nami, jalomahan nami kanu pardosao. Ham o Tuhanku, tangisan nami, lau mandopako namasao, gobir tumang pikiran nami, loja songon nakaho, Rosita Roro, Manggon Naboy, Ihat Siang Ano. Ako Tuhan, Romahan Manomu, Agugah
at GKPS Padang Bulan. Selamat hari Minggu hubani nasiam na mandihuti kebaktian on secara live streaming. AGP adong alang abad bani hita nasiampe boido hun rumah mengikuti kebaktian ta IGKPS Padang Bulan. Pertama, selamat ulang tahun ubani nasiam bani Kuria nomor ulang tahun mingguan mulai tanggal 5 dasu bani tanggal 10 Mei 2025. Selamat ulang tahun ma bani nasiam nomor ulang tahun tanggal 5 inang Mentina R. Simanjuntak Mai Angelin Tipani Girsang Cesa Yuanita Saragi. Selamat ulang tahun Bani Nasiam, nomor ulang tahun Bani tanggal 8 Inang Nyonya Almer Damanik, Bapak Priando Sipayung, Ben Stepens Sipayung. Selamat ulang tahun Bani Nasiam, nomor ulang tahun Bani tanggal 10 Mei Inang Bella Kresensia Tambunan. Selamat ulang tahun Bani Nasiam, nomor ulang tahun tanggal 10 Inang Nyonya Saridin Girsang, Bapak Situa Oliver Bobby Reynolds Simarmata, Andreas Rafael Girsang. Sunaima, selamat ulang tahun Bani Raymond Armendo Saragi, nomor ulang tahun Bani Sadarion. Selamat ulang tahun Bani Nasiam Haganupan, panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Petugas ibadah Tasadarion, Aima dikoordinatori oleh Situa Raymond Sipanjuntak, Parambilan Pendeta Dr. Jontor Situmorang. Petugas untuk minggu depan, Aima koordinator Situa Morris Saragi, Parambilan, penginjil wanita Omas Nauli Purba. Riap mahita mengikuti ibadah minggu depan, arakon hita haganupan anggota keluarga tapakon jemaat nalegan. Warta kegiatan jemaat. Sermon Huria, ibahen hari Kamis 15 Maret 2025 pukul 10.07 WIB. Manakasi ambilan pakon Sibasaon 25 Mei 2025. Ihimbauhan nami haganup majelis pakon hurian nasihol mendalami hatani Tuhan rohma bani sermon on. Pembinaan warga jemaat. Bani minggu sadarion ibain hitado pembinaan warga jemaat. Tema goluh nihalak parpitor. Narasumber Pendeta Dr. Jontor Situmorang. Termasuk siluk keluar minggu. Isiliahon do makan siang. Jadi himbauan nami bani hita ganupan ase riap mahita mendihuti acara on. Selanjutnya bani pendidion napasing. Sakramen pendidion napasing ia dongkon bani minggu 25 Mei 2025 bani nasihol pendidihon niombah mendaftar ma ubani PMJ. Pea Inang hari Selasa. Ia dongkon Pea Inang hari Selasa tanggal 10 Mei 2025 pukul 10.06 WIB tempat gereja. Marpadan Siul Marhajabuan. Aima Adelina Suciani Purba, niombani Bapa, keluarga Bapa Legi Mansyah, pokon Inang Situa Laria Raja Guguk, sektor opat. Pakon Victor Aripal Hutauruk, niombani keluarga Bapa Togu Tua Hutauruk, Inang Risma Mulyana Simanjutak. Hung Kuria HKBP Suin Bukit Raja,
ipamasa bani Sabtu 17 Mei 2025 pukul 10.30 IGKPS Padang Bulan. Daktarak tubuh. Doma ilakleyakon na ibata ni Ombah Dalahi hubani keluarga Hendra Purba sektor Sada. Siatu daktanak ay sunay human namatorasni. Siluah buku. Doma ijalo PMJ siluah humbani pendeta Jaharianson Saragi, buku nomor judul Pemuritan dan Panduan Praktis Pelayanan Pelepasan, Pemulihan dan Kesembuhan sebanyak 40 eksemplar. Untuk PMJ, Ketua Seksi Komisi Majelis Jemaat. Bukuon Aima na itulis pendeta Jaharianson Saragi. Atap ise hita na sihol memesan bukuon. Boydo menghubungi Sekretaris Kuria dengan harga 100.000 per eksemplar. Pindah Huria. Pindah Hunuria on Aima keluarga Johari Girsang Pakon Sadanyombah sektor 2. Sidia pindah hu GBKP Runggun Langkat Klasis Binjai. Napaduahan keluarga Piardi Ostomo Damanik Inang Marta Kesi Sinaga Pakon Sadanyombah sektor Sada. Sedia pindah hu GKPS Hosiana Resort Siantar Tolu. Ting Parduiton. Boy torih kita laporan Parduiton kuriata bani ting on. Angguadong nahurang torang arusanta atap pedong panulisan na lepak sisirdo hanami padiarhon. Sonema ting kuria hubata ibagas mingguon. Salom martonggo mahita. Bapa nami na itandahan nami marhitay Kristus Yesus Tuhan nami. Terima kasih Tuhan. Domalolohan nami Tuhan anak-anakmu igrejon. Halani sihol ni hanami Tuhan marsawar pokon ham. Sihol hanami tongtong Tuhan memuji memulion ham. Sihol hanami memboge hatamu. Sihol hanami marsawar huma pokon hasoman nami sa huria. Tuhan, holong maham huban nami, ase sihol na hanami ay Tuhan bereham ban nami, ase boy matungon hanami Tuhan marulih bani, hatamu, sukacita na humbamuma na iharap ko hanami Tuhan, manggoki diri nami, ajar-ajariyam hanami Tuhan, ase silambin bagal hanami ibaga sapor sayaon baniha atamu tumang Tuhan. Panandian ni hanami hubamu Tuhan holong maham ajari-ajariham asilambin buto hanami Tuhan bahasa bagal ni holong mutongon huban nami ibani goluh nami. Tuhan hanami anak-anakmu martonggo bani haganupan na doma ilan sanahon ni bani gereja nami olong maham asiham matongtong mangajar-ajarihan nami asibuy ahape ilan sanahon in Tuhan haganup in Tuhan pitah untuk kemuliaan hormat hubani ham tumang Tuhan pasu-pasu hamma Tuhan rencana-rencana nami tokin nari sihol nami iajari marhitehon pembinaan. Holong maham Tuhan, marsahap maham bani sada persadahan nami, asibuihan nami mangarusi bani hatamu. Rosi kegiatan-kegiatan lain Tuhan, sermon ni Huria, ojurham tongtong hanami haganup, asibuy tongtong nami sihol marlajar bani hatamu. Bani kegiatan lain Tuhan, pandidion, PA inang, hortukiham haganupan hadirion ni hanami, asiboy itong Tuhan hanami, selalu radai untuk merlajar hatamu,
anjaha sihol hanami Tuhan padaskon hatamuin hubani haganup hasoman nami. Ase marulih lang pitahan nami Tuhan hakatahum bani hatamuin tapi dihut hasoman hanami. Tuhan hubani haganupan keterbatasan hanami roh hanami unduk kulbemu ajar-ajar ham hanami Tuhan bani keterbatasan hanami. Terlebih hubani mungkin dosa pelanggaran nehor jahon nami sengaja ataupun lang sengaja lebih Tuhan ampun kon ham hanami ase boy hanami Tuhan semakin bersemangat dari ibani memuji ham sepanjang goluhni hanami. Tuhan on mahuriamu Tuhan ham menampar dia teihon. Terima kasih babamu Tuhan anai mertonggo ibagas Yesus Kristus Tuhan pakon sipaluah hanami hambani dosa. Amin. Bapak Inang, irikon hita ma Yesus. Irikon hita ma Yesus ibagas gok uhurta. Halani ia do tongon parmahan bani goluhta. Ibere do dirini lahoma kokop hita ase malua hita bani jabolo ni dosa pakon hamatean. Alo-alo hita mahatani Tuhan. Marhite doding haleluya 110 ayat sada pakon ayat 3. Suruhanmu maahu, aiseng soya hatamu, janaham homa manogu, ganup jolma roh bamu. Doding kon hita ayat 3. Guluhta mambayan buhi ta mamuji pasangamut goranni sadarion in mahoma na mangrupi jana maperguguhi nasyam bani nama nangihon pakon makaguluhkon hatani hamba pa do masirsir hanami manjalohon hatamu parsahapokam mahanami marsada-sada marhite Jesus Kristus jaloham mahanami. Amen.
Saluma battakan upan. Hatanine bata sadarion bani minggu jubilate. Aima humbani buku Nabi Hesekiel. Tersurat bani bindu tolu buluopat. Mamukah kumbani ayat 10 sada. Das kubani ayat 10 Sonon ma isurat kunijay. Ay sonondo hatani Tuhan Jahuba. Tonggorma. Ahu sandiri suku-sukun bani biri-biriku. Anjaha pindahanku do sedia. Songon parmahan na mangindahi biri-birini. Anggu adong nakaho humbani hulanan niai. Sonaido pindahanku biri-biriku. Paluahonku do sedia. Humbani ganup ianan hamirapan ni sedia ai. Sanggah bonok ari anjah lotir. Buanonku do sedia mendarat humbani bangsa-bangsa. Anjaha patupuanku do sedia hun naguri-naguriai. Anjaha paulakonku do sedia hutanoh ni sedia sendiri. Parmahananku do sedia bani duluk-duluk ni Israel. Bani habungan apa bani haganup ianan natariankun itanohai. Bani sapalan na mumburdo parmahananku sedia. Anjaha duluk-duluk ni Israel nagijang aido parmahanan bani sedia. Ijaidu sedia manggopang bani tanoh nadiar panggagatan. Anjaha manggagat du sedia bani sapalan na lambutan bani duluk-duluk ni Israel. Ahu sendiri magabi si parmahan bani biri-biriku. Anjaha ahu membahen marsaran sedia. Nini Tuhan Jahuba. Pindahanku do nama guin, paulakonku ma nakahawin, anjaha balutanku ma na ugahan, nagalek perguguhanku, tapi na memburu anjaha nagogoh pardia tehunanku. Ibaga sasitongan do parmahananku sedia. Ay madasni, Bapak inang kita haganupan nahinargani tu hatta Jesus Kristus. Bani Bibelta adong sada gambaran nagati ipake lahu manggambarhon hubungan ni naibata pakon bangsani. Aima songon hubungan ni sahalak parmahan atap gembala pakon biri-birini. Jana gambaran non berlangsung do ribuan tahun paima Kristus atau sebelum Masehi. Pakon sesudah Masehi bani pan orang Tuhan Yesus pe ipaki dua. Mahut kun Bibelta adong dua masam parmahan bani pan orang ni Bibelta. Na perlubi aima parmahan nama diar. Na paduahun aima parmahan nama sambor atau parmahan na jahat. Marbeda do cara kerja gaya hidup ni naduon. Agipi sama-sama parmahan. Anggo parmahan nama diar, orientasi ni horjani, pikiran ni, pakon pelayanan ni, aima manramutkon haganup biri-biriay. Mapardiatihun parguluhon ni, ibilangi duay, tiap hari, 3 biri-biriay. Lang sonang panghap ni ang guadong namoru umbani biri-biri niay. Kupala moru mitor suku-sukundo ya pujado nani. Na terrobung do, na haid do nai, tanduk ni, na masuk do nai, kugodung pakun naligan. Ipindahi duay. Terlau do iya manadikon hulananai mengindahi nasadaai. Dukusiai anggolohian biri-biriai. Ibuan mai hubani sapalan namumbur. Anggohorahan ibuan hubani bah parsaranan. Ase minum sedia. Anggo adong naluja hubani biri-biriai.
mitur yading dua, yombah dua, angguadong naugahan itambari ibaluti, amsenggo parmahan na madiyar, agak sa tabihata agak marbaudo akulani. Halani ay dukurjani mangabing biri-biri, mangombah biri-biri naugahan nalangboy mardalan. Janah anggo roh binatang panoroh atap binatang buas langsung dia maju menjolom tukokne. Biasani narohai ay masinga pakon sorigala. Iboto na siyam anggo sorigala lang roh saha sadekor lang marhulanan do binatang berkoloni do anggo sorigalom main keroyok do. So naipe maju do ya. Lang rela ia sada ekor pe kumbani biri-biri ai isoroh singa ai atape sorigalia. Sunai ma tanggung jawab ni halani ai permahan nama dir akulani seng mulus. Akulani sahala permahan nama dir banyak bekas luka, ugahan. Halani bertarung dengan singa, bertarung dengan serigala pakun binatang buas naligan demi melindungi biri-biri ini. Jana sir-sirdo ia mempertaruhkan khosakni demi keselamatan biri-biri niai. Onma naginoran orientasi kerja atau orientasi pelayanan ministry oriented. Sebalik ni anggo parmahan nama sambur, parmahan na jahat, anggo ia pusat ni orientasi ni horjani, aima diri ni. Lang perduli ia namoru biri-birion, lang perduli ia atap nadung tading iperdalanan biri-birion, atap arung naugahan, atap naluhian, atap nahorahan, lang perduli ia. Alani na perlu bani aima manjalo upah. Orientasi ni pemikiran ni aima upah, gaji, ay dosa. Jana anggo roh binatang panoroh, singa atap sorigala, litun doon, lari doon, pangani mejin asal lunang ahu, agi mahuani ma asal lunang ahu. Ay do ni hatakon bani hata simalungun kan? Hulis kon laklak asal unang pahu. Agi muli halak asal unang ahu. Ngiri beda. Tapi ay si malungun na lapi karisten beda. Anggo daduma karisten langsung naik be. Hulis kon laklak asal unang pahu. Anggo muli halak maningon do dihut ahu. Nah, itu anggo duma karisten. Siap berkorban, kan itu kan? Lang pitahai, tabuk-tabuk ni ipangani sedia, wol ni gabi pakaian ni sedia, namumbur isayati sedia, janah naburitan sing itambari sedia, naugahan lang ibaluti sedia. Dop niaha maparma, merap ma biri-biriun. Langadong na memimpin, langadong na melindungi, langadong na mengayomi. Sonaima ipakene bata lahu manggorani para pemimpin bangsa Israel, para pembubay ni halak Israel. Lang perduli sedia bani bangsa ni, lang perduli sedia bani rakyat ni, tapi sedia perduli bani diri ni sendiri, keselamatan ni sendiri. Bapak inang gambaran non lahu paingat kun hita. Biri-biri nei jadu, parmahan nei jadu hita. Biri-biri nei bagas hulanan ni parmahan nama diardo, atau biri-biri nei bagas hulanan ni parmahan nama sambur. Selaku parmahan nama diardo hita atau parmahan nama sambur. Bani yang bilat tasadarion, domai patugan nei bata. Halani sonai do orientasi ni para pemimpin, para pembubay, para parmahan hitung-hitungan ni bangsa Israel,
Nini na bata ku paroti hum masidia, ku pecat na sedia. Gabi ambil alih atap ibakuhon na batama korja parmahani unai. Na mambur merap ipatupu na bata, ipindahi, ipalua kumbani gom-goman ni bangsa-bangsa, ipatupu kumbani berbagai naguri-naguri, halani domma mapersedia, halani masalah peperangan. Janan ini tu hatta Paula kunnido sedia kubani tanoni sedia. Parmahanun ni batad masidia. On mana ido dingkon bani Psalmen 27 ayat sadadas kubani onumai. Jahu badu si parmahan ahu senganjai hurangan ahu ipatudu duahu bani sapalan namumbur anjahai togu-togu duahu bah persaranan. Ipahisar dutun duihu itogu duahu bani dalan hapitoran halani goran niin. Agi pimardalan au bani lumbang bagas ni hagulapan sing mabir ahu ay hamdo makasomaniahu tukotmu pakon si mambumudo mangapuyahu hamdo na mangidangiahu ilo beni musuku imini kay hamdo uluku anjaha sirnipdo panginumanku. Bapak inang au yakin Psalmen 20 toluondo ne alami hita bani guluton. Apalagi bani nasiam orang tua nami. Jadi ingat nasiam dope sonaha keadaan nasiam sangga baru-baru berkeluarga nasiam tene. Budak terbayang nasiam sonaha kira-kira nasiam mula-mula berkeluarga. Ahama kira-kira nadong bani panurangai. Mitor dop-dop do adong rumahmu. Bani panurangai izin kawin, langsung milik punya rumah, langsung punya mobil. Sunai do nasiam na burun. Bani nasiam na sunayai puji Tuhan. Tapi au yakin lang ganupan, lang bahat na sunayai. Au yakin kita na burun baru-baru kawin bonek do ganun-ganun. Bocah nekat, modal hidup niuhur, modal kosah, melangkah dengan keyakinan Tuhan akan mempermahani hanami, Tuhan akan menyediakan segala yang kuperlukan, yakin Tuhan namanya. Tapi sonari bandikun ahama nadop iberene batabum. Domai berera nyombah, domai bere deba hubani naduk marpahupu, madung rumah, madung kendaraan. Terlepas dulu roda 2 atau roda 4 atau roda 10. Tapi adung du kendaraan nasiam. Naburun sepeda bilang adung. Sulit dope kehidupan bani. Dop kesiai naburun penghasilan pelang mapan. Tapi hal ini pangiring-iring nih bata. Ilengkapi do, ibereh do. Jana anggo dau kita use manatap hupudi. Sangga pertubuhta ahado gak nibok kita hu dunia. Entar ibu kam do baju-bajumu, ibu kam do guritamu, anggo sonari lang gurita da guran ni. Ahado sorane guran ni ke pampers do. Ahado. Halo. Goda burun gurita do martali-tali ai. Ingat do pe opat dak di rumah. Ya, diri do manak kutili ba tali ni ai. Halo. Pakai perasaan do manak kutai dah. Lang asal itariki huma suni nggo pala itariki. Lang be mar khosakia kan. Meningun halus do ai, lembut selembut kasih katanya. Hibul rohku dunia. Tapi sonari boy ma marpokal grup marhite jas dan dasi kupu-kupu. Ayah aku akan nonok kasang kahundili jay. Kalau ni marjas nasiam kan adok kumadasi kupu-kupu. Laku bawa tu narong pokal grup. Ay narong dok penahabisan situ asa dari yun na. Tapi hida masitu agirsang mama tua lang mungkin nufu kan. Hapen halo marpokal grup do nasiam.
Jana doding nasiam luar biasa mantap. Nah, kira-kira jas nasiam na jengesin kunja dua ya. Ibuan nasiam do sangga tubuh nasiam ya. Lang, na ibere sanggah sonari maay sangga perguluhat ton. Nai mapastari honon ni tuhat tahubatta. Ambah niyay kumat, yakin Tuhan nami. Deba humbaton, dom maonggawan piga-piga kali nyaris-nyaris mati. Anami pe, piga-piga kali mengalami nyaris-nyaris mati. Bani kondisi nalang sadar, tapi mulak mengguluh usik. Aku yakin do, mungkin nalang suku do, lang suku pan orang tanggo patuga genupan pengalaman nami. Lakko masuk pan orang tanggo nabiri pan orang bani nasam lo masakunai. Tapi bahat lu hiton yakin do wai nyaris mati. Anggolang kolong hurni bata domma girah idoding kunduningai. Lama bai Yesusku nama dau. Terbayang mah itu si malingkar kan ay makan. Ang gududing ko namin terbayang si malingkar. Ape lao maaw bani Jesusku hunaguri atas sedo. Seru si malingkar hunaguri atas sedo. Tapi bani ganupan pengalaman ay ibere ne bata panorang dasku bani sonari manggulu kita. Anggo sunai anggo dumma ne bata jahu bana gabe parmahan bata bani golu tahun terlepas. Berbeda-beda keadaan ni kehidupan tasunari. Nah, adong dope si habiaronmu bani guluhon. Anggudum manay bata jahuba na mempermahani ham, manramutkon ham, masari hokam, mulai hum bani pertubuhmu, dasku bani sonari. Adong dope si habiaronmu bani guluhmun. Mabir dope ham mandopakun hamatian. Isi mana siam nama biar mandopakun hamatian ni John mertudu mutungan. Langarung tene. Halani ma biari hataka somun. Berarti kau belum percaya ya. Dom ni lang pakai mertudu. Mandopakun hamatian pelang perlu kita ma biar masih. Halani dom ma nokkan hupatuga. Ma piga-piga hali kita nyaris mati. Nadok mati do di bayi hiton. Anami paling ngotik mulai bila bahak do namin 2 hari mah nami mengalaminya. Doma bani dunia kematian, tapi akhirnya puhu usik, sadar usik. Bapak inang ada usi horjah onutta bani panorang golu tahun. Aima manramutkon dirita, manramutkon goluta. Hargadu ham ilubi-ilubi bata. Saudara itu orang-orang yang sangat berharga. Sudah digembalakan Tuhan dan sudah ditebus Tuhan dengan darah yang mahal, darah Kristus di Golgota. Jangan sepelekan dirimu. Jangan rendahkan dirimu. Jangan buat dirimu menjadi orang-orang rendahan. Merendahkan diri silahkan. Merendahkan hati bagus. Tapi jangan menjadi orang rendahan. Marbeda do halak rendah diri, rendah hati, pakun manusia rendahan. Berbeda dua ya. Manusia rendahan ipados diri ni pakun pinahan. Tapi kita adalah anak-anak Allah yang di mana Kristus telah mati untuk kita. Dup kesiai, pasisir hamma dirimu, marhitai na menggalangkon dirimu, goluhmu, sinadonganmu, termasuk talenta-talenta, berkat-berkat, pasu-pasu, nabi nerin ne batahu bamu. Songon Tuhan ta Yesus Kristus naduk memberekon goluhni, bahen tubusni dosatta. Sir-sirdo ia menduruskan darohni nalang martikasin. Bahen tubusni haganuk dosatta. Sir-sirdo ia mati asal mengguluh kita. Kita be Bapak Inang siaplah berkorban.
Siap sedialah berkorban. Jangan takut berkorban. Karena pengorbanan yang termahal telah diberikan Tuhan kepada kita. Ase manggulu kita, ase parsimada kita, bani haguluhan si sadukani dukahni. Tandani na iaku hita. Bahasa goluton haganupan ibagas parmahaniun na ibata. Ahama use bahinotta. Nini ambilatta minggu nasalpu. Ingat nasam debe ambilan minggu nasalpu. Bani Yohanes 21 ayat 15 das bani 10 sia. Iya lang piga gak ni namar dingat tini. Engko do mamar minggu gak ni keluar labahon selesai persoalan masuk persoalan dunia. Nah itu. Lah. Adun ini ijai. Dop salpu sedia mangan. Sesudah selesai mereka sarapan, marsahak ma Yesus kubani Simon Petrus. Simon Yohanen agapas me Simon anak ne Yohanes holong do uhurmu baku marhite holong agapas me agape do ipake jay. Si Petrus. Buat nasam si Petrus kan orang yang selalu cepat merespon sesuatu. Ibu Tuhan Tuhan, kolong duhur hubamu. Tapi dia menjawab dengan filose. Filose artinya kolong duhur hubamu Tuhan. Tapi songon kolong persaninaun, kolong persaudaraan, filia. Nang merdumu kan? Yesus bertanya dengan agape, tapi Simon Petrus menjawab filia. Aida se isukun Yesus se paduhalion. Simon Yohanen agapas me. Tuhan. Filose. Dua hali igoran ni filose. Filia. Holong do hurumbamu, tapi holong filia. Persaninaun, hubungan darah. Dobne patulu haliho ni sukun muse itu kar Yesus ma suku-sukun ni. Simon Yohanen fileis me baru ma ibalosi sis Petrus tapi mulai ma bana sadar. Masih tulu hali Yesuson menukun. Baru haganub do ibotoham Tuhan. Ibotoham do sonaha holong ni hurhu ipake ma filose. Ipake ma filose, pilia. Jadi napatuluhonai pe baru senada. Masa itu kartuhan Yesus suku-sukun ni. On ma patugahkun turuh niuhur ni Tuhan ta'ay. On mapatugakon sonaha panandayon ni Tuhata hubani hita jolma. Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia seperti Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape, kasih yang tanpa imbalan, tapi kita selalu berkutat dengan kasih persaudaraan. Langrah kita move on, langrah kita mengirikon harusuni tu hatai, harus tai dutong ipake kita. On mahajol mauta, jana marhiti ambilan sadarion, ipaingan hita doma iparmahani na ibata, marhiti kolong agape. Sonari, nay hasiholhon ni tu hatai, haholong hita ma tu hatta homa marhiti agape. Haholongi hita mahuma hasomatta marhite agape saninatta agape lang marhite filia alan yang marhite filia do ai piga gak ni padang bulan non marga situ morang ai piga do ge pengantarjaman situ morang ijon ai maholina hu haholongi jana
iya mahulina makka holong yang nalegan niai lang peduli aku sunai dong. Ya enggak lah. Agepe hita lang sa marga, agepe hita lang sa huta, agepe hita lang sa daro. Maningon do makurjahon holong. Masih kalani domma mengalami holong, domma manjalo holong na humbani tuhatta hita. Sekarang menjadi tugas kita mengasihi sesama kita dengan kasih Tuhan. Tolong diingat, dengan kasih Tuhan, bukan dengan kasih persaudaraan selaku manusia. Bukan. Dia menginginkan kita meningkat, berkembang, mengarah ke atas, mengarah kepada Allah, sumber holong agape. Aimana ni harap ko ni Tuhatta anggo si tongdo hita domma mengaku iparmahani Tuhatta. Dupusyai anggo na tongon-tongon do hita mengakui bahasa hita domma iparmahani Tuhatta. Ingat hita PHP domma gabe parmahan. Hiton haganupan aima parmahan. Parmahan bani ganuk tingkatan. Guru gabe parmahan bani murid-murid ni. Bapa inang gabe parmahan bani nyombah ni pakon pahupuni. Hanami gabe parmahan untuk para mahasiswa. Pakon kurien, pagurini kurien. Adong bidu hita, anggo adong jabatanmu. Ham gabe parmahan pekerjaan muai, dopak staf karyawan pegawai. Ham gabe parmahan dopak halak namar horja kubamu. Haganupan hiton parmahan do bapa inang. Bukan pemeras, bukan penjajah, bukan penindas. Parmahan nama diar do hita. Ay Jesus do makatahon, ahu do parmahan nama diar. Ase hita pe maningon pahom barhon dirita do. Hita pe maningon gabi parmahan nama diar do dopak sedia. Artinya ilang bu hita lang peduli dopak na binere ni Tuhan hubatta. Arung do piga-piga kasus nama ben lungun uhur atap marhuru uhur. Arung do piga-piga hasoman pendita. Nah terlalu serius melayani. Ya sih diardo dah, sada sisi diardo serius melayani. Tapi lupa ia adong biri-biri ni Tuhatta irumahmi. Aima parinangon ni atap paramangon ni atap nyombah ni. Asilang otik ko nyombah ni pandita nanakal dah. Masih halani kebutuhan ni nyombah lang pita soal si gagaton, si haraton, si inumon, si pakeon. Nyombah tai selaku manusia juga membutuhkan perhatian, sapaan, belayan, kasih sayang. Ayarong do kalemahan ni piga-piga bapa, tapi lang ipadang bulan on rayo. Ninukur ni ang kodom may ibere ni gaji ni haganuban, hubani inang, sudah selesai tanggung jawabnya. Ay untuk airugan ia, ninukur ni salaku bapa, masarihun keluarga dengan menyediakan uang. Bapa, tolong, anak-anak kita tidak membutuhkan uangmu saja. Anak-anak kita membutuhkan kasih sayangmu, perhatianmu. Coba tanya, ada enggak pergumulannya? Coba tanya, ada enggak pacarnya? Coba tanya siapa kira-kira pacarnya itu? Orang berimankah? Atau orang yang berbeda dengan imankah? Ulang holi sopong, kawin lari ia, hubani nalang si sadaha persayawan, tersongkot kamu. Coba tanya dia, apakah dia mengkonsumsi narkoba? Coba tanya dia, apakah dia terlibat tawuran? Coba tanya dia, apakah dia terlibat pergaulan seks bebas? Tolong ditanya. Jangan hanya, Pak, aku mau uang Pak. Nah, aku mau uang. Nah, tidak ada percakapan menjelaskan uang ini dari mana. Anakku, amang, buruku, ini uang
dari Tuhan Yesus. Sebelum kau memakainya, tolong ingat, ini dari Tuhan Yesus yang diberikan kepadamu melalui kami orang tuamu. Ungka dewi hatahun hamsunai inang. Atap sangga mengunduskan duitai, banyak kali permintaan. Nah, santai kau. Iya. Apalagi bapak, kau uang aja yang di otakmu, gak ada lagi yang kau pikir yang lain. Aduh, padahal si anak bukan cuma itu kebutuhannya. Ketika dia memberi uang, dia ingin juga belas kasihan, singat-singat, nasihat, kata-kata bijak dari kita. Jadi, anggo memberi nasiam atau mengirim belanja nasiam, hatahun hamma ay. Amang, buru, bapak atau mama tadi sudah kirim kebutuhanmu, itu dari Tuhan Yesus. Tolong pakai dengan benar ya, supaya kamu sehat, selamat-selamat, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Pastilah Pak Bana Mama Kiai menur narkoba Bapak ini. Anggui hatahun hamduai kumbani Tuhan Yesus. Lang barani bana Mama Kiai untuk narkoba. Lang barani bana Mama Kiai untuk membukan. Lang barani bana Mama Kiai untuk berbuat kejahatan. Lang barani. Kalau ini adung selalu hubungan ipa ingat ham iya kubani naibata. Hal ini jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan segenap firman Tuhan dan segenap perintah Tuhan. Itulah bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhanlah gembala kita yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Mahabamu Tuhan. Marhite khatamu nabi nadasmu utong-atongan ni bangsamu, bangsa Israel, marhite Nabi Hesikil. Ipa ingat hamdo mahanami sadarion. Hamdo naman ramot kon guluh nami. Hamdo si parmahan bulun ban nami. Memuka humbani partubuh nami nari dasku bani panorangon pakun panorang nalahro. Terima kasih Mahabamu Tuhan. Isarihun hamdo hanamion. Agipi ibotoh kanami do, isadari hanami do. Sipata lang saya dopak ham, uhur pakun pikiran nami. Gati upi dopak dunion, lang saya hatamu ibalosi hanami. Tapi gati huma ibalosi hanami, sura-sura ni dunion. Panginduan ni daging nami. Bani hahurangan nami ay Bapa, marpangulaki mohurmu mangidahkan nami. Paingat ham mahanamion haganuk. Anggulang ham manramut kon guluh nami, seng na terdalani hanami hari-hari ni guluh nami, seng na terdopak kun hanami dunion. Bui itu mang binatang-binatang panoroh dalam berbagai-bagai bentuk. Lahu persedahun guluh nami, lahu persedahun hapur sayon nami. Tapi halani ham, ibentengi ham do hanamion. Ham do nagabe gattar bani perguluhun nami. Terima kasih Mahabamu Bapa. Agi hunjun hulubianun pe. Say ham manamaramut kun guluh nami. Terlebih manramut kun nyombah nami. Nadaw kun lambung nami. Agi ni lambung nami. Sing nataramut kun hanami haganupan sediain Bapa. Hamma naman ramut kon mamasu-masu sedia. Jana persaya dohanan. Anggo hamdo naman ramuti sedia. Gokan mudo na perlubani sedia. Paluahun mudo sedia. Humbani penyakit-penyakit sosial. Nasangga berkembang. Itong-atongani masyarakat nami. Marhiti Yesus Kristus. Ipadas kanami tonggo pangedon namion. Amin. Sonari panorang ni batta mengunduskan galangatta. Terima kasih ta hubani tuhatta. Aimana tersurat bani Heber 10 ayat 10. Membahen nama diar apa namarsi bere-bere. Ulang mahalupahun nasyam ai. Ai galangan nasonai do.
iharo sukkon naibata sonari ondoskon hitama galangatta.
bata jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangata hubani nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami pardiar layak janana unjahku benam. Terima kasih mahatonon nami hubamu, halani tongtong du ipasu-pasu ham goluh nami. Domai hasumani ham hanami, janai pasu-pasu ham hurjanami dasku bani sadariun. Sonari ibagas malas nihur, roh dohanami mengondoskon buani horja nadup pinasu pasumuin, gabe galangan hatarima kasihon pakun puji-pujian nami hubamu. On pesai jalo hamma galangan namion, bayana sangapun nikoranmu, jana membahin lambin marhataridahan harajanmu idunion. Ibagas goran anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo namion. Amin huondoskon bani Yesus aganupan diriko. Ham Bapa nami na inaguri atas sa nama pasing magoranmu, saya roh mahara jaunmu, saya saut maharo sunigurmu inaguri tongahon songon naguri atas, bere hamma benami sadaro naguluhan ari-ari, sasap hamma dusa nami songon panasap nami, bani dusa ni hasoman namar dusa dopaka nami, ulang hanami ibu behamu parlajoan, palua hamma hanami humbani pangagi. Allahumma nasyam jana ihatahon Tuhanindo hubatta. Allahumma nasyam jana ulang masurut ringgas nihur nasyam. Kisahma ibagas tundui sir-sirma membalusi Tuhanin. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batatta. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondangkun Tuhan nai batama buhini hubamu, jalah maidup menghurni mengidahkam. Idopakun Tuhan nai batama buhini hubamu, jana ipasorap madameni hubani tunduimu. Amin. Selamat hari Minggu Bata.